Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka director jong ka tourism ka kong BL Pakenten, kalakular ban wengi gijing gi bagi samla puli ka Institute of Health Management Shillong. Kilai kendo hakabaan thaw ya grievance kani ka jingkular jong ka director ka long sisngi hadian bagi dekat ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle ka let binya kendo ki commissioner and secretary ka Sarkar Jilla Dr. Vijay Kumar D panyakaran halo gijing hakani ka Shillong puli udakhat jong ka seng samla Samuel Kharbani habakaran sekilat pthai khubor ulai thu pakasadon ka jingya kendo bat ka principal jong ka IHM hakasan tarik mentau benai ringkat ka jingya don lang ki officer na ka tourism panyakaran halor ki mat jing dawa jong ka seng. Ini keren, imlak benong ke along ke bersisok baru, kamar om ki demands baru jadi gila fulfill ki demands sendiri. Idan bede ki ba nilayo kumba imadam ila bu la kular ban bu daga grievance tentang ki students kang ba hantu ki la ban tempau ba shai ki jinge ki baru. Idan bede ki kat tu kat ni ki issue ki bangi lang hab ni shongbian abi person abi pet apa niya tu niya bat ke principal kan sadon kin sapa lang yang education juki tourism way apa kedua yang baru principal santrek tai mat dan bah apa totally dan student issue bah real totally dan issue staff dan di issue yang tu kat ni nak rumah macam isu baru lah ya grand mana baru lah solve isu dan berlayo yang dicai layo yang circular dia dari tu loan agriculture within 1 week agriculture independent query dari income query laga imun yang ka explanation dan imun yang ka explanation jong principal lah santrik director ka ular ada query dulu nah kini kimat ki bagi sibun kita kimat ki bang la kham fuhun ka digi jiyo na jui grievance mar ki kimat babon hi di grievance di kimat ki bang la ban kran na issues of students Sebab competition jungi kam judai ka touch la ne kam kodyat madiat they are never our competition jungi kedai mengi para guest house, para instay, para homestay. Kaya mengisak sadani ki email pa jong apa di amba yan penkala no syaka guest house la ka homestay kan. Por bangi penkala ngi ai kerteng ka orange homestay. Pingi sedang sya no ka 4 rooms, tangba no ka 4 rooms ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ngi lala ban expand na kadau ka floor jong ki tourist ila sedang bod ading ngin sala ban expand jo showroom at current ni dan khasandu habawan kum kini kita kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies bawan shini kalong big opportunities hingi ki youth bangin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli hingi jaka bangin tap shabar ngi la yo ban tap aka state la jong ki tourist ki long la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang ulit sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha pem kini ki instay ki tang kata ngala bar ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang show receive kawai ka award ma katin ka gold award jang tu sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka po tekan ka ni kawai ka pini ba ka government hi ka acknowledge lo dia boro ka try ban promote lo dia boro